Va eriş bilind bin, demla nizm dibin, vana bi karakter û taybetmendiyên pêvajoyê ve girêdayî ev êriş yan gur dibin yan sar dibin. Lê tu carî ew konsepta ku vî gelî qir bike, tu nebike ji holê rake ew konsept ji holê ra nebûye. Her tim heye ev konsept. Ew siyaset tim li ser kar e. Taybet divê demê da ev êrişê ku bi vî awayî pêş ketin di asteke pir bilind da ji hovîtiyê vêna tiştekî îfade dike. Divê em vê xara bikin qaîde dema ku hate dîtin ku dijmin êrişên xwe bi hovîtiyeke mezin pêş xist yan bi şêwazên pir bi qirêj pêş xist. Bizan ki ew re jîn di nav tirseke mezin da ye, di nav zeîfiyekê da ye, di nav têkçûyînê da ye, ji bo ku têk neçê astê êrişên xwe bi faşîzmeke mezin pêş dixîne û ji bo xwe weke ku hebûna xwe di va êrişa de dixwaze biparêze. Ji bo vêna divê demê da ev êrişên ku îro li ser herêmên Bakur Rojhilatê Sûriyê çêbûn, taybet ya ku 19 meha yazdan çêbûn bi carekî wisa berfere pêşketin yani ji herêmên şeh ve heyanî derîk. Ev êriş tabî hinek taybetmendê xwe cuda hebûn, ne weke ev êrişên dîtir bûn yê ku pêş diketin. Niha yek ev êriş tevayî herêmên Bakur Rojhilatê Sûriyê kirin armanc, tu herêm jê istisna nekirin bi kurayî zêdetirî 100 kilometr hinek noxte kirin armanc. Name ev e yani dixwaze vê bêje rejima Tirkiye ku tu sînor ji bo me tune ku em we qir bikin, qetil bikin ve bikin armanc. Her wiha herkes armancı va erişilmeye. Yani Kurd dibi, Arap dibi, Süryan dibi. Urası va erişa da kes jihevzi cuda nekir. Bi hişmendiya qırkirini bir şekli ser herkesi dahat. Yek ev risale pir vekiri u zelale. Ya ditir ya heri giring ku dva erişa da rast binasaziyên herêmê kirin armanc û zarareke pir mezin çêkir. Tabii armanca vê jî ew e ku erê weke ku bêje eger min êriş bejayî pêk neanî lê ez ê êrişê bikim ku ez ê bejayî xirabtir bikim. Ez ê derfetê jiyanê ji bo gelê herêmê ez ê nehêlibim. Ez ê jiyana vî gelî vegerînin bikin jiyaneke ji cehrê. Em ê wisa bikin ki kes nikan ber vî welatî jiyan bike. Herkes ber vê xwe bide penaberiyê û koçberiyê. Cardî dixwaze divê mijarê de bêje ki ku em ê welê bikin ki pirsgirêkir hindir ê jiyanî aborî pêş bikevin ki ev rêvebî nikan be ji nav derkeve û dûra jî wê bêjin ki ev rêvebî rêvebiriyeke binkeftîye nikane vî gelî xwedî bike nikane pêdiviyên gel pêk bîne. Tabii evana hemû mesajin bi vî şeklî tê de hene. Weke ku aşkere zelal jî gotin ki em dixwazin weke çavkaniyên ku rêvebiriyê û qesedê finanse dikin em ê we çavkanêna rêl pêşê bigirin. Bi rastî jî cardî diyar dibe ku yani ne aliyekê siyasî armancê va êrişane ya ne tenê Kurd armancê va êrişane di va êrişan da diyar dibe ki ku herkes armanc tê girtin. Heger 5 milyon 6 milyon insan li vê derê ji tevayî bajarên Sûriyê li vê derê jiyan dikin û li ser va binasaziyên ku henî ev weke derfeteke li ser vê jiyan dikin. Bi vî şeklî ev Sûrî hemû dibin armanca va êrişana. Ber ku ev binasaziyê tevay vî gelî, tevay va civakê ku li herêmê ne tenê ê hineka ye. Divê wisa bêfam kirin rasttir e. Tabii va êrişana bixwe dikevin çerşeva Sûcên şer da.
و بگمان درباره و مجارده هولدان می حقوقی و چیون امی بشوپینم طبعا اب نجرایه که رژیم ترکی سوچه شردی که بسالانه دکه در حقی گلیمه ده هرمن داگرکری جعفن حتی سرکانی و داوی جاردی اثبات بکو هر تن دستی رژیم ترکیه دنوا خونه و دنوا سوژن شردا جبو ویجی و مجرا امی دالی حقوقی علی دور مسلمی بشوپینن ابنا ممکنه وسا امسر درباس بن جاردی تایبتمندی کی دیتر دوا ارشادا درکت پیش ابجی او بو کو راست cihên Daişiyan kirin armanc veya kampa holê dibe ya hepsên ku Daişî têda bin û gelek kesên li ber wa Daişiyan şehîd ketin car dicî eva risalaka vekiriye û her kes divê vêna wisa bixûne û bibîne ez bar dikim tiştekî ku nayê famkirin nîne کو رژیم ترکیه بابا ارشن خوا خودی لداعش دردکه به دخوازه داعش و مالبت دوان رزگار بکه جنوبا برخستن بکه بهیز بکه وکه کاغاته که بکار بینه لدیجی گلن هرمه و لدیجی جهان بکار بینه دیسا دیار بکو خودی داعش و رخصنا تروری دولت ترکیه رژیم ترکیه او وینا بهیز دکه جبو ویجی رخصتنا داعش یا تروریست هیوین خواهی پر مزن لسر ایرشن ترکیه گریده ده لبنده وید سکنه گلک آگاهین پر زلال دستیمه ده هبون کو داعش خواه آمده ده که خواب رخصتن ده که لبنده کو اگر ترکیه ایرشکی بکه اوجی دست به ایرشکی لسر زندانان سر کامپی چه بکن جبو کو بکن ون داعشین خواه رزگار بکن و جنوبا وکه هیزه که بکن سر نکریمان سروری خواهد چه بکن tabii evana hamu bhava geridayne erişin Türkiye u erişin Daişi ku çedibin evana tekliye ke pir nez bhava heye dve ku Türkiye dve demeda hinek nüçe derxistin gotin ki işte megelek Daişi girtine hinek kesme kuştine evana hamu veke ku nüçeyn سیناریو نه چاوا او تقین استانبول چیکر پیکر حجاج بکو ارشک و حال سر حریم مچه بکه aynı cardi ev nüçen ku sanki Daişya digre u ceza diku mahkeme diku abanajı geç senaryonu Türkiye cardi dixaze beje ava azildici terörü tekuşin dikim çünkü brastici diva erşin xay Davida rejima Türkiye روی خواهی بقریج یه هندر پر وکری در کتا پیش هیدی هر کس فهم کرد که رژیم ترکیه دلیزه گلک آلیان گلک ولاتان گوتن گو دست مداجی تی اثباتو تو دلیل تننه که تقینا استانبول وکریه گو دیار به تلیا استخبارات میتیت دهیه هر وها گلک آلیا گوتن که فهم دبه که چما رژیم ترکیه کامپا هولی حبسا چرکینه دکه آرمانجه ایرشان جبو و yani قرجیا و رژیمه پر وکیلی در کتا هولی bir şey vazın juda nها دخوازه خواج و قرجه پاقش بکرلی نممکنه به پاقش کرن جبو و جی ایرو و ایرشانا د کنسپتا تنکرن و قرکرن دا بردوامن دوه ملکی وی وکد به روزانه به روش ترکیه یا هندر و گریدایی مجارن کریزن آبورینه کریزن سیاسینه حتی وککو روزه وکی اشتجبو هل بجارتنه هیا دبی آلیه کی وی بوا مجارا و گریدایی لی وکه مگوت اب ایرشن استراتژیکن نه تنه مسئله هل بجارتنه و گریدایی دبی اموسا نه نرخینن çünkü نها تپاین هل بجارتن چه بند Türkiye'de hatta hükümete kunnuh çebe bedendiri Türkiye'de evci ve belli siyasete ki hali diji tekuşina gelime habe ev strateji ve neye guhartın de siyasete hükümete rejima Türkiye'de ve berdevam bike ha de bir bazın ditir bir şey vazın ditir berdevam bike جبوی و دبی ام ونا خانه خاپینن کو اف تن دمکیه به هلبجارتنا و گریدایه نه
سیاستك دیروکی و حتی نهات و تی پایین کو پیش تاجی دوام بکه شبوی ویجی پیوستی که ام لهمبری به کنسپت قرکرنه تکوشینه که کورو فرا ام پیش بخین کو ام بکانبن به کنسپت بشکینن براستی به درباره گلک خباتم جور بجور تینه کرن ارشک به حجمی مزن او قص بالافر اشر درون به هبرا ارشی هر من باکور وجلات سوری بکن و بکوریا که پر زیاده در باسی هندر ببن نممکنه کو کوردینات تنسیق دنابر وان هزن کوalisyonu yan hezin Rusya'da çenabe nemümküne çünkü qaseri ku em şopinin kudnabere ba alya da vaka odayen tensiqi hene ye koordine kirinan azmani hene bu ku problem u pirsgirek dernek hebin kes be agahi editör barafra ke ranaka li ser axa Suriye ji bu ve ji ve derbarı da beguman agahi wan ji hev heye و ام وهاد بينن پشتی جوینه کو لطهران چه بو مدرید چه بو سوچی چه بو و و داوی جوینا آستانا تایبت گروپ آستانا yani هناك خالكو لسر لهف كرني هنا هناك آلمان واني هبش هنا كو بهبر لسر کار بکن خالن هبشی او انکو چاو بکنه بین هری من رو ببری خسر به باندور بکن قصد لواز بکن اداره لواز بکن لسر و وککو هم فکر بونک هیه هر وها کو چاو گروپ آستانا همو به هفرا پیشگیری بده رژیم سوریه تند گروپ آستانا دا ترکیه دروی و هفکاریه بو نه هوردان های کو ترکیه تبلی ve hevkari bikin pişgiriya rejimi bikin zaten peyvajıya ke var dest pediki bu ve yani halin hevbeş dinaberi banda hene ku çava behevra kar bikin de pırsa Suriye'de tebliğ de behnek naku kişi hebin li fakat emduve bavariye dane ku vaka mijara ضعیف کردن ریوی بری ضعیف کردن قصده وقت خاله کی گروپ آستانا لحافظک و تماما دوی درباره داشی رژیم سوریجی هم فکر عین اوجی دوی نرنی دایا. جبوی وینا ام دویژن کی وقت ممکنه چافگرتنه که هبه جبوی ایرشن هوایی جالیه هزن rejim de Suriye'de kardıkın mümküne çavgırtına kebe mümküne jbu bercevendi wan be vaka Amerika, Rusya, İran jbu bercevendi xo mümküne jbu operasyona ke bejayi ren nedin le mümküne jbu havayı iznek dabın çavgırtı bin jbu ve revşakuna dikavme yani eva vasa mahnek khan ki demaku rejima Türkiye Erdoğan bahsa operasyona bejayi kir demaku helvesta qasede derket helvesta geli Bakur Rujlati Suriye derket tabi dve derbare da meditine helvest peş keftin جالی کوalisyonu da dibe, jali Rusya da dibe, jali İran da dibe, hene helvest peş keftin. Tebliku helvestin zayıf bilji. Tere nekirin ku bikan be erişin Türkiye ravastine. Le ya mühim naha operasyona bejayi droje vedaye. Rojava Türkiye dernek etti. Dve henek eriş sislubun. Belki brasti hendir derba henek helvest çebun. Takuşine kat dayın dve derbare da bandura ve hebu. Misal vakaku magot helvesta qased dve derbare da giringu. Helvesta engelin Bakur Rujlati Suriye giringu. Ku haruj li ser lingabu.
dengê xwe bilind dikir ji bo ku hem berxwedanî li dijî dagirkerî û li dijî va êrişan hem de jî banga xwe dixiste cîhanê ku ji bo va êrişin rejima Tirkiye rawestînin ev helwest pir pîroz e em vê helwestî silav dikin rastî cardî gelê me dibin va êrişin giran de herkes li cihûwarê xwe dema weke ku biryar daye ku em ê li dijî êrişin dagirkeriyê berxwe bidin û em ê cihê xwe terk nekin ev helwesteke pir birûmet e pir girîng e ev jî gelek mesajin muhîm tê de hene û tabî dema ku qesed ji eynî tişt diyar kir ku hemû hevkariyê me bi koalîsyona re ê bisekine ويدي أمي نكون وكا باري لديجي داعش وتروري تاكوشين بكن حياني كو أب تهديد وإرشين رجيم تركي هنا طبي بياجي ما ترسيك شيكر جاردي يعني فيا ديد كي رجيم تركي فهم كركو اگر إرشك بجاي تشي ببه و فاتورا و گران به و زرارا و گلک زده بجبوي بوجي جانا نهاد بجا ام دراسات كنت فكرن لي حقيقة او بلان هي رجيم تركي لسر به بقالك علي را نقاش دكه دخواز زمینه وی چی بکه دخواز اری کرنا بگیره و گور وی بکانه به ارشک بجای چی بکه کو بشن دیترج آخا سوری داگر بکه چونکی مجاره داگر کریه ام مجاره که دیروکیه دشمندیا رژیما Türkiye da rünişti plana Türkiye li ser beha avadike. Yani hatta naha rejima Türkiye bi ittifaka Lozan'e ne kana kabul nekiriye. Bu veci her tim de fikri çava vegere ber ittifaka Lozan'e. Unhaci dibine ku fırsateke baş heye ku işte taybet li Irak'ı ve Suriye dibine evvelat her du problemin سروریه حکومت و دولت سر هر دبر نینه ان وقت بجو ولاتن هشن او جد خازه جوا روش کوهی فایده بگیره هنک بشان ج عراق داگر بکه هنک بشان ج سوریه داگر بکه و لسر به پلانه دخبت نه وقتی کو نقاش دکه دبیجه کو پلان ما او ام هرمن به اولاد چکن باکور سوریه حیانی دشه باکور عراق دشه سینور ایران به ام دخوازن هرمن به اولاد چکن وتابي جبوي فينا هناك شعار وهناك حجات النصب بر او دا بيش اشتا خطري لسر اولا كاريا ما هي اشتا تهديد لسر ما هي ام لديجي تروري ام تاكوشين دكن و تروري جي كردان نشان دده اب چه ل باكور سوريا دبه چه ل باكور عراق دبه نرنامه دا ويا بهانه که çünkü ev 100 salın her tim Kurda vakat terör nişandıdı. Ev ne vakat bijin berhemi İran'a ev nerin. Cibuy ve dibin baş şiara da duhaze raya geçtici ikna bike, NATO ikna bike, Avrupa ikna bike. Ku dve derbare da bikan ve plana xay dagir keriye hem cibuy başuri Kurdistan'ı hem cibuy Rojavay Kurdistan'ı pek bine. Bu veji em bijin rejime Türkiye bebeşmendi kardık ve ran nevastı. او خازد به دربار ده گابن پراتیک با ویژه بری کو روشک ماینده چیده به دوا والاتا دا چونکی او دناب ترسک مزن ده کو ایرو هم تا عراق ده جی روشک کو چی بوی Kurdan deskefte hem ravşalı Bakurujlati Suriye kuçe bu ravşaka yani peşkeft diye serkeft diye belki ev deskeft mayındadı bin. Cardi Rojlati Kurdistan'ı sahildan heye tekuşineke blind peştik ve Rojlati Kurdistan'ı da. Bu veji naha rejime Türkiye ketiyen nava tayeke ketiyen nava tırseke ku hakikaten de belki ev agir derbasi nava ved be ku ev dixwaze derdor xwe safî bike û lê ev tirsa ji bo rejima AKP taybet di hindir Bakurî Kurdistanê û di Tirkiye de jî niha çêbûye taybet piştî şoreşa Rojava pêşkeft
باندورا شورش روجاباد باکوری کردستان دا جی تکوشینه که پر مزن چیبو پیش کد و انجام ویجی پر وکری درکت هولی ده هلبجارتن ده 2015 دا کو و ده هلبجارتن پارلمانه دبه ده هلبجارتن سرکوماریه دا دبه veya hedi jiboy destladariya AKP, MHP bu ciye metrsiye ciddi. Dama ku ev eriş bir şekli ku megu dest pekir. Em hamu aliyaran dınava tekiliye da bun. Taybet valatın ku bandur de Suriye'de. Valatın koalisyonu Rusya, valatın Avrupa herkesi hemen rojana teklif buanra abun. Ma ve derbarı da nameş bu herkesi şandın. Ma ve dosya şandın. Kiryarın ku rejima Türkiye kirni. Xarabi ku çekin huvtiya ku meşandi. Vaka ku civaka nav devleti bir kısmı ve per ma exte süretda. Ve ma da xwaz kir ku deng bilin bibin. لدیجی رژیم ترکیه هلوس پیش بکه اگر اب دنگی بردوام بکه تیو معنی کو جواکا ناو دولتی و به سیاست ترکیه را به شریک دقیق کرنا گلی مدا و هر وها اگر اب دنگی بردوام بکه خطریا ترور داعش و مازن ببه و جاردی اب خطری و بچه بگی هر کسی و سر هر کسی جنوب خطری که مازن تشکیل بکه و امی نکان بن وکبری تکوشینا دیجی تروری بردوام بکنم. براستی و درباره دا لقاده اوروپا گلک خواتن جور به جور هاتن مشاندن به خواتن مدنی به پارتیان به سازیان کسان و هر وها به حکومت و جین فرمیرا یا گلک پیشکتن هر وها به پارلمانترن Avrupa ra hinek xebathatın meşandın ve hinek xebat peşe roje hene ve berdewam bikin. Cardil Amerika dinav beşe medeni parti kongresmen navend gelek alera xebatın cur ve cur hatın meşandın. Ligel hükümeta yani Revebiriya Amerika bixaji hinek xebat hatın meşandın. Em dikan bijin xebatek pir ali bû. Drojlata navînda jî tabii hinek xebat hatin kirin bi gelek welatên Araba ra hem têkilî hem name hatin şandin hem de jî di astê resmî û di astê medenî da gelek çêbûn lê feqet di vê mijarê taybet da helwestê welatên Araba bi rastî jî pir lawaz bû heta pirciya me nedît. Yani helwestin taybet resmi zede helwestek pir zelal nebu. Vekî dî helwestek kesan, saziyan, derketin baş bû. Ebrastî herî zêde ku pêwîst û welatên Araba helwesteke nîşan bidin li dijî dagirkerî û êrişa Tirkiye lê mixabin ew nebu dernekete pêş. Çünkü welatên Araba jî di nêz da pê pêwendidarin, pê eleqedarin ku ev êriş li ser bercewendiyên wan jî tehdîdê çêdikin. û xaseten rejimeke weke Tirkiye ku îro plana Tirkiye li ser Sûriye, li ser Iraqê taybet û li ser gelek welatên Araban dîtir plan û tedexulên Tirkiye hene. Yê ku di welatên Araba da herî zêde müdaxele dike Tirkiye biriya Îxwanê Müslîmîn û pêla İslama siyasî û em dizanin ki pêla İslama siyasî di hemû welatên Araba da pirsgirêk û problem e. Ji wê jî pêwîst bû ku welatên Araba di vê demê da rolexwe bilîzin. Ku welatên Araba ji her kesî zêdetir êşa siyaseta qirkirinê û dagirkerî jî ji destê Tirkan kêşandiye. Di dîrokê de vêna pir zelal e, naxwazin pir vêna dibara bikin. Rastî ev mijareke wek mijareke rexnê ye, wek mijareke em dixwazin nêrîn bêjin û di vê çerçevede wê hinek xebatên me girîng li welatên rojhilatên navîn û li ser welatên Araba wê hebin.